Mwiyegereza Imana, ukaribieni Mungu, izobegera, atawakaribia, kandi izokibakunda, atawapenda, yongera ibatabara, awaokoe pia. Yesu ashimwe. Yesu asifiwe. Wegera Imana, karibieni Mungu, izokwegera, atakukaribia, igukunde, akupende, hanyuma igutabara, kisha kuokoe. Nakwifurije gutabarwa n'Uhoraho. Nakutamania mu bibazo byawe byose, kwa maswali yako, utabarwe n'Uhoraho. uokolewe na Bwana. Yesu ashimwe. Tumaze iminsi twumva ijambo ry'Imana kuva ku munsi wa kane. Tuna siku tukisikia neno la Mungu toka siku ya Alhamisi. Mbega ijambo ry'urufatiro ryari. Je, neno la msingi lilikuwa ni lipi? Munyibutse, nikumbushe. Nivuga ngo iki? Nasema Yesu abahezagire. Yesu awabariki. Mwiyegereza Imana nayo izobegera. Karibieni Mungu naye atawakaribia. Tuce turiraba hariya mu cete Yakobo yanditse mu gice ca 4. Mara moja tuangalie kwenye barua ya Yakobo pale sura ya 4, umurongo 8. mstari wake wa 8. Yakobo 4 umurongo 8. Barua ya Yakobo 4 na mstari wa 8. Mwiyegereza Imana nayo izobegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe, yemwe ab'imitima ibiri nimwiyeze. Yesu ahabwa icubahiro. Yesu apewe sifa. Twabonye ijambo ry'Imana, tumeona neno la Mungu litubarira kwiyegereza Imana, inatuambia kumkaribia Mungu. nayo izokora iki? Naye atafanya nini? Izotwegera. Atakukaribia. Yesu ahabwa icubahiro. Yesu apewe sifa. Naho ibihe byohinduka, hata nyakati zigeuke, naho hoba amageragezwa, hata pawe majaribu, naho isi yohinduka, hata dunia igeuke, ntiducudike nayo, tusiwe rafiki wa dunia, canke nitwifatanye n'ivyifuzo vy'isi, wala tusishiriki na tamaa ya dunia, ariko twegere Imana, lakini tumukaribie Mungu, nayo izotwegera. naye atatukaribia. Kuko aha yariko arabahanura ingene badakwiye gucudika n'isi, maana hapa alikuwa akiwaambia jinsi, akiwaonya namna wasiwe rafiki wa dunia. Arabarira ati ntimuvugane nabi, akawaambia musisemezane vibaya. uvuga nabi mwene se, azingishaye ndugu yake, akamuhinyura mwene se, au amuzalauye nduguye, akamuhinyura no mu mutima, anamzalau hata ndani ya moyo, abavuze nabi ibyagezwe, anakuwa amesema vibaya sheria. Iyegereza Imana nayo izogira gute? Karibieni Mungu naye atafanya nini? Nayo izobegera, naye atawakaribia. kandi Imana twegereye, na Mungu huyo ambaye tunamkaribia, twarabonye ingene imeze, tumeona namna alivyo, ikikunda, anachokipenda, nico yanga, anachokikataa. kandi iyo ukunda ivyo yanga, pia unapopenda vile ambavyo ushobora kuyegera. huwezi kumkaribia. kugira ngo uyegere, ili ukaribie, ukunda ivyikunda, unapenda yale ambayo anayapenda, mu vyo yanga, kwa yale anachukia. icambere twabonye niki? Kwanza tumeona nini? mbere muri rusangi, kwa jumla, yanga icaha, anachukia dhambi. hariya mu gitabo ca Yesaya, kwenye kitabu cha Isaya aravuga 59 umurongo wa 2, 59 mstari wa 2, ibigabitanyo vyanyu, anasema maasi yenu nivyo vyabatandukanije n'Imana, haya yamewatenga na Mungu. ibyaha vyanyu, dhambi zenu vyatumye ihisha mu nyonga hayo, yamesababisha ficha uso wake. iyo rero ushigikira ibyaha, unapounga mkono dhambi, cyangwa ukora ibyaha, au unatenda dhambi, ntushobora kwegera Imana, huwezi kumkaribia kandi Mungu, nayo ndikwegera. naye hakukaribii. Twarabibonye tumeyaona yuko hari ibitari bike Imana yanga, ya kwamba kuna vitu vingi ambavyo mu Migani, tumeona kwa kitabu cha Migani, abafise ururimi rw'ibinyoma, wenye kuwa na ulimi wa uongo, abatongana, wenye kutukanana, abasambanyi, wazinifu, ntibashobora kwegera Imana, hawawezi kumkaribia kuko Mungu, Imana iravyanga. maana Mungu anayakataa. Twarabonye ijambo ry'Imana, tumeona neno la Mungu iratubarira ivyikunda, inatuambia yale anayoyapenda. rero bagomba kugira ngo biyegereze Imana ni banje, je, wale wanapenda kumkaribia Mungu, kandi bifuza ko Imana ibegera ni bande, watu wanapenda Mungu awakaribie, nabifurije kwegerwa na n'Imana, watamania kukaribiwa na kugira Mungu, ngo rero ikwegere, ili akukaribie, ukunda ivyikunda, unayapenda yapendayo. kandi Bibiliya iravuga ngo, Biblia husema, Imana yavuze ngo nkunda bankunda, amesema na wapenda wanipendao, ukwirizo kwikunda, lazima upende.
Mbega urakunda Imana? Je, unampenda Mungu? Muri hiki gitondo urayikunda. Siku ya leo unampenda? Kandi ibikorwa byawe nivyo byerekana ko ukunda Imana. Tena matendo yako yanadhihirisha kwamba unampenda Mungu. Kandi Imana ikunda ibiroranye. Na Mungu anapenda manyoofu. Uhoraho maana Bwana akunda ibiroranye, anapenda manyoofu. Akanka abambuzi, anachukia wanyang'anyi. Abagenda barambura abandi, wanaotembea wakinyang'anya wengine. Abagenda baragaritanya, wale wanatembea na uasi. Abo Imana irabyanga cyane. Mungu anayakataa sana hayo. Kuko bakora ibitaroranye. Maana wanayatenda Yesaya alikuta mu kiriya gitabo cha 61 cha Yesaya. Sura 61 kitabu cha nabii wa Mungu Isaya. Mstari wa 8. Imana rero irakunda ibiroranye. Mungu sasa anayapenda manyoofu. Hanyuma rero kandi hari ikindi twahagaze ko cyane. Na kuna neno lingine la msingi sana. Imana irakunda, Mungu anapenda utabara, kuokoa. Aha rero nawe biragutabara. Hapa sasa nawe anakuokoa. Arabe yatabaye. Na wale amewaokoa. Bari abantu kugira ngo bashinge intari y'Imana yabakoreye. Hapa tunawaambia watu washuhudie yale ambayo amewatendea. Ari Imana itabara. Utakutana kuna Mungu anaokoa. Mwiyegereze Imana. Ukaribieni Mungu. Izobegera. Atawakaribia. Kandi izokibakunda. Atawapenda. Yongere batabara. Awaokoe pia. Yesu ashimwe. Yesu asifiwe. Wegera Imana. Karibieni Mungu. Izokwegera. Atakukaribia. Igukunde. Akupende. Hanyuma igutabara. Kisha kuokoe. Nakwifurije gutabarwa n'Uhoraho. Nakutamania ibibazo byawe byose. Kwa maswali yako. Utabarwe n'Uhoraho. Uokolewe na Bwana. Yesu ashimwe. Yesu asifiwe. Kandi abonye nitabara. Bila hawa wanaokoa. Twarabonye ngo ni babandi bagenda bariyeza. Jana tumeona ni wale wanatembea hadi wakitakaswa. Umwanya wo kwezwa. Wana muda wa kutakaswa. Birinda icyaha. Wanajihadhari dhambi. Muri kino gitondo siku ya leo tushishikare kuvugana kuri amajambo nyene kuri umurongo w'umunani. Tuendelee kuzungumza kwa maneno haya mstari wa 8. Mwiyegereze Imana, ukaribieni Mungu, na izobegera, naye atawakaribia. Hanyuma rero acakurikira nyuma y'aho akaburungu. Nyuma ya point paragraph. Yemwe banyabyaha, enyi wenye dhambi, yemwe banyabyaha, enyi wenye dhambi, nimukarabe. Naweni yemwe imitima ibiri, enyi wenye nia mbili, nimwiyeze imitima. Takaseni mioyo. Umuntu umubariye ko umunyabyaha, umwambia ni mwenye dhambi, yo hava kwitwarira, labda atakushtaki. Ukaravuga ko wowe umututse, anasema unaweza kumemshange umukengereye au umemudharau. Nico gituma tawo twokwita umunyabyaha. Iyo maana hatutamuita mtu. Yewe ntabwo barango wa munyabyaha we. Mimi sitakwambia wewe mwenye dhambi. Ariko ijambo ry'Imana, hili neno la Mungu lirakubarira, linakwambia, ashobora kukubwira, inaweza kukwambia wa munyabyaha, eti wewe mwenye dhambi. Kandi umunyabyaha mwenye dhambi akaca yimenya, anachijua uwariwe ni nani. Yemwe abanyabyaha, enyi wenye dhambi, nimukarabe, naweni abandi imitima ibiri, wenye kuwa nia mbili, nimwegeze imitima, jitakaseni mioyo. no kuvuga ikinone, maana yake nini? hari abantu binjira, kuna watu wanaingia mu madini, wanaingia ndani ya amadini atandukanye, sehemu tofauti, mbere harimo n'iryo rya Pentekoste, akiwemo na hilo la Pentekoste, bakinjira, wanaingia, ariko akinjira n'imitima ibiri, lakini anaingia ndani ya mbili, umutima umwe, nia moja, agomba kwegereza Imana, inapenda kukaribia Mungu. Ari mu rusengero, akiwa hekaluni, agomba kwegera Imana, anapenda kukaribia Mungu. ariko amaze kurengana umuryango w'urusengero, akishapita mlango wa hekalu, aca ahinduka, anageuka, ashika mu bisi akabuwisi, anakifika kwa watu wa dunia na kwa ashika mu batukana agatukana, kwa wale wanatukanana na tukanana. Tumvise ngo, tumesikia hivi, arabashobora kwinjira, kuna wale wanaweza kuzuia, hanyuma rero bagiye kwihana, wakienda kutubu, bagasigisa koshi, anaacha begi, abandi bagasigara barayisopa, na wengine wanabaki wakisema, bega bo binjiranye n'imitima yahe, huyu ameingia ndani ya ngari, ariko nagira ndakubarire, lakini mpepera wowe waje, na wewe umekuja, ufise umutima w'ukwiba, ukiwa na nia ya kuiba, cyangwa ukiba, au bado naiba, uyu mwanya ndaguhaye kaze nawe, winjire, urondera Imana, utafute wiyegereza Imana, karibia Mungu, utakuva hano ikwegereye, utatoka hapa amekukaribia, kandi uva hano igukunze, utatoka hapa amekupenda, yongere igutabara, akuokoe pia. Yesu ashimwe. Yesu asifiwe. Hanyuma rero kisha ijambo ry'Imana yava kuri umunyabyaha, neno la Mungu linasema juu ya mwenye dhambi, uko nagira ndakubarire, maana nipenda kuambia muri iki gitondo, asubuhi ya leo, iyi Imana idukunda, Mungu anayetupenda, iyi Imana
itwegera, Mungu anayetukaribia, Imana twiyegereje ikatwegera, Mungu tumemkaribia na tukaribia. hari ikibazo yatoreye inyishu. Kuna tatizo ametatua. Hari ikibazo yatoreye inyishu. Kuna tatizo ametatua. Ikibazo c'icaha, swala la dhambi, ikibazo c'icaha, swala la dhambi caratorewe inyishu. Jibu imepatikana. Ikibazo c'indwara, swala la magonjwa, caratorewe inyishu. tayari jibu. Ikibazo c'amageragezwa, swala la majaribu, caratorewe inyishu. jibu tayari. Imana yagitoreye inyishu. Mungu ameshapata jibu. Naho wowe ubabaye, hata umehuzunika, naho wowe ufise ibyaha, kujijua na dhambi, naho wowe uri kwibarabara w'umunyabyaha, na barabarani unakuwa mwenye dhambi, ntugogwe, inyishu yarabonetse. usiwe mwenye mateso. Naho wowe wicaye imuhira, hata unakaa nyumbani, ndakwenda wicaye imuhira, alikwambia wewe unakaa nyumbani, upfuye kugongwa, inyishu yarabonetse. unayo mateso lakini jibu ipo. Kuko inyishu y'icyaha cawe, ana jibu la swali lako yarabonetse. tayari imeonekana. Inyishu y'amagongwa yawe, jibu la tabu lako yarabonetse. imepatikana. Inyishu y'intuntu, jibu ya huzuni, ntiwiyahure, usijinyonge, inyishu yarabonetse. jibu imepatikana. Yabonetse none ryari? Wapi imepatikana? Iyo nyishu y'icyaha yabonetse ryari? Imeonekana lini? Hariya mu gitabo ca Yohana, kwenye habari Injili ya Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, Injili mtakatifu mu ilivyoandikwa na gice Yohana, ca gatatu, sura yake ya 3. inyishu yarabonetse. Jibu imepatikana. Yabwiwe uyu munyabwenge, Ameambiwa mwenye ya elimu, munyabwenge Nikodemu, alikuwa mwenye elimu Nikodemu, arumva Yesu ahari, mahali Yesu yupo, kandi arabona ko ari umwigishwa mukuru. akaona ya kwamba ni mwalimu mkuu. Mugabo kubwo gutinya abakuru b'amadini, Sababu ya kuogopa wakuu wenye agenda dhehebu, kurondera Yesu mw'ijoro. akaenda kumtafuta Yesu usiku. Umuntu arashobora gutinya, Mtu anaweza kuogopa, agatinya abakuru b'amadini, anaogopa wakuu wa yuko madhehebu, bashobora kumuca mw'isinagogi, ya kwamba wanaweza kumuca kumteka, mu rusengero. kumteka hekaluni. Arabona ati nkwiye kurondera Yesu, Akaona ni lazima nimtafute kuvugana na Yesu, Yesu. ni lazima nimtafute Ariya Yesu. ku mugoroba, Akaenda jioni, aca agenda bukebuke, akaenda taratibu, acikayo ku mugoroba, akafika hapo jioni, araganira nawe, akazungumza naye, aramwigisha ingene akwiye kuvuka ubwa kabiri, akamfundisha namna gani azaliwe mara pili. acabarira inyishu yabonetse. Akaona jibu imepatikana, Inyishu y'urukundo rw'Imana, jibu ya upendo wa Mungu. igukunda. Mungu huyu anakupenda. Inyishu ya mbere, Jibu ya kwanza, nagira nakubarire, tena nikwambie, Imana Mungu iragukunda. anakupenda. Naho uri mu bibazo, Imana Hata iragukunda. nakuwa ndani ya matatizo, Mungu anakupenda. Baririmbyi, Imana irabakunda. Waimbaji, Mungu anawapenda. Bakozi b'Imana, Imana irabakunda. Watumishi wa Mungu, Mungu anawapenda. Bakozi b'Imana, Imana Watumishi irabakunda. wa Mungu, Mungu anatupenda. Inyishu yarabonetse, Jibu tayari imepatikana, twararonse udukunda. maana tumempata naye Naho kupenda. ugowe, Hata naho umeteseka, wagira ngo uragowe, hata unaweza kusema umutima unateseka, wawe urakubesha ngo uragowe, moyo wako unakudanganya ariko inyishu umeteseka, yarabonetse. lakini jibu ipo. Icya mbere, Imana iradukunda. Kwanza Mungu Uriya anatupenda. murongo wa 16 Mstari 16, havuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi. tusome kwa Kiswahili. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Amen. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi, aribo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ng'umwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwa ubugingo budashira. Yesu ashimwe. Aha hariho inyishu yabonetse. Hapa kuna jibu imepatikana, Inyishu y'urupfu, jibu ya kifo. kuko urupfu ruva ku byaha. Maana kifo inatokana na dhambi. Urupfu rwazanywe n'ibyaha, Kifo imeletwa na dhambi, indwara zazanywe n'ibyaha. magonjwa yameletwa na dhambi. Imana rero icishiraho inyishu, Mungu sasa kaweka jibu. kandi Yesaya Pia Isaya nawe yarabibonye, naye ameyaona, arabyerekwa. akaonyeshwa Habisigaye imyaka bado miaka, hapo amajana 8, bado miaka 800. ni Yesaya 53. Isaya 53. Reka tuhasome, Acha tupasome aho pale, ni byiza kuhamenya. maana ni vema Nagira nakubarire, napenda aho uri nikwambie, hose usubire urondere, popote kandi ulipotafute no mu gitabo cawe, na kwa kitabu hano mu chako, gitabo ndiko ndasoma ca Yesaya kitabu ninasoma cha Isaya 56, 56, aranyereka Yesaya ariko yerekana umuti w'icaha, anaonyesha Isaya akionyesha jibu la dhambi, jibu la dhambi n'inkurikizi yayo. na marudio yake. 53 53 umurongo wa 3 na mstari wa 3, abariho duhera. tuanzie hapo.
avuga ngo Anasema yarakengerwa agahugwa n'abantu, yari umunyamibabaro, yarazi intimba ico arico, yakengerwa nk'umuntu abandi bahisha mu maso habo. Natwe ntacyo twamwibajijeko. Ku murongo wa 4 mstari wa 4, nukuri n'intimba zacu yishizeko, ni yacu mibabaro yikoreye, ariko tweho twamwiyumviriye nk'uwakubiswe, nk'uwacumiswe n'Imana, akicikizwa n'akabonge, yamara yacumitiwe iki? Ibyacu bicumuro, yajanjaguriye ibyacu bigabitanyo, igihano kiturongesha amahoro cabaye kuri we, kandi ibishishagu yiwe nidukiza. Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Turabona inyishu yabonetse. Hapa tumeona jibu imepatikana. Inyishu y'icaha n'ingurikizi. Jibu la dhambi na marudio yake. Niruke ryajambo ngo mwegere Imana nayo izogira gute? Kumbukeni lile neno linasema karibieni Mungu naye atafanya nini? Izokuriki atafanya nini? Izobegera. Atawakaribia. Yemwe banyabyaha ni mukarabe. Enyi wenye dhambi na abanyabyaha rero wenye dhambi sasa bararonse inyishu. Hapo wamepata jibu. Kuko Yesu Maana Yesu yikoreye ibyaha byacu, amejitwisha dhambi zetu, yikoreye intimba zacu, amejitwisha huzuni zetu, yicurikizwa n'akabonge, ameugua akabonge ekaca karondera huzuni. kuko hanyuma rero akabonge ni huzuni irengeye, irarenze, ni zaidi ya huzuni. Hanyuma rero uko aragira akabonge kugeza yuko yiyahura, huzuni hadi kujinyonga. Abongereza bacakoresha burnout. Ni zaidi ya huzuni, karenze zaidi. Abantu rero baragowe, watu sasa wameteseka kuko batazi kwinyishu yaboneka, maana hawajui jibu imepatikana. Mubabarire niwaambie yuko bagowe, ariko inyishu yaraboneka, lakini jibu bado ipo. None ko kabonge sasa huzuni hiyo, itongorane na matatizo hayo haziva kuki? Ni kwa nini? Ingurikizi zicaha, marudio ya dhambi. Icaha dhambi ifisi ingurikizi zikomeye, ina marudio makubwa. Uko twokwibaza ubwa mbere icaha ni tunaweza jiuliza mara ya kwanza, icaha dhambi ni ukurenga amategeko, ni kupita sheria, kurenga ibwirizwa ry'Imana, kupita sheria ya Mungu. Icaha dhambi Biblia inashobora kwerekana ko ari kutizera Imana, Biblia inaweza kuonyesha kama ni kutokumwamini, na nyene acaba icaha, na hapo inakuwa dhambi. Icaha dhambi ni umugararizo, ni uasi, kuko uba wagararije ibwirizwa ry'Imana, maana umeasi sheria ya Mungu. Iyo rero umuntu akora icaha, wakati mtu anatenda dhambi, akayitwa umunyabyaha, anaitwa mwenye dhambi. Uyu munyabyaha rero, mwenye dhambi huyu sasa, iyo arondeye Imana, anapomtafuta Mungu, Imana iramwiyereka, Mungu anajizirisha kwake, yaratoye inyishu, maana jibu tayari. Utambara ingurikizi z'icaha ni kwanza marudio ya dhambi ni nini? Umuntu acaba mu mwiza, mtu anakuwa ndani ya giza, kandi mu mwijima, au ndani ya giza, kuko inzira y'abanyabyaha maana njia ya wenye dhambi imeze nk'umwiza, kama giza. ni mu Migani 4:19, Mithali 4:19, avuga mu inzira y'abanyabyaha, anasema njia ya wenye dhambi imeze nk'umwiza, kama giza, kuko ntamenye inyanja, na hajui. Mtu anateseka, ibyaha bimuremereye, ana vitu vinamuremea, ntamenye inyanja, hajui ni wapi, ntamenya gutora, hajui kuchagua, nta n'ico yubaha, haheshimu, nta n'ico yumvira, hatii. Ingurikizi igira kabiri y'icaha, marudio ya pili ya dhambi, ntiyumvirwa mu masengesho, hatasikilizwa kwa maombi, ntiyumva, hatasikia Imana hivyo avuga, hata nasenga, hata aombe yeye, agasaba ibintu, anaomba vitu, Imana ntimwumvira. Mungu hamuti. Hariho isengesho rimwe kuna ombi moja umunyabyaha yumvirwa, mwenye dhambi uragomba kurimenya, unapenda kujua kugira ngo uzoribarire abandi, ili waambie wewe. Iryo jambo ni iri, neno hilo ni hili, kuvuga ngo Mana, kusema ye Mungu, ndagaye ibyaha nagendeyemo, ninadharau dhambi nimetembelea ndani, ndabyicujije, nimejuta, ndabyase, nimekataa, none ndabihevye, sasa ninaacha, ndahindukiye, nageuka, ndaje iwawe, kuja kwako, nunyakire unyigane, unipokee, unitawale. Ico gihe Imana ikigira ngo garuka mwana wawe, wakati huyo Mungu anasema rudi mwana, ufata ingingo, uwe mtu mwenye kushika hatua, uko wa mwana w'icyangazi, kama vile wewe mtoto se yamwakiriye, babake alipokea, se yaramwakiriye, na alimpokea, ko mu muhungu yari yayitwiwe, maana mvulana huyo aliharibu mambo yake, araja mu muhungu,
akaelekea ndani ya zina. Ubutunzi bwa se bwose atwara mu busambanyi. Utajiri wa babake wote arakena, akawa mkosefu, aragorwa, akateseka. Ukikurikiza icyaha kwimeze. Maana marudio ya dhambi ni hivyo. Icyaha dhambi kirafata umuntu w'umunyacubya yari ifise icyubahiro, uchukua mtu alikuwa na heshima, yamutunzi, alikuwa tajiri, ikamusangiza n'ingurube, anamushirikisha na nguruwe, nkuko Bibiliya yavuze kuri wa musore. kama vile Biblia imesema je yule mtu. Ariko amaze kwiyumvira, lakini alipoaribuka ati kwa data, akasema kwa baba bafise amahoro, wana amani, kwa data kwa baba bararya, wanakula, kwa data kwa baba baranywa, wanakunywa, kwa data kwa baba hari iminsi mikuru, kuna sikukuu. ariko umunyabyaha wo mago, lakini mwenye dhambi daima na jewe ndago mimi nateseka, niko nsangira n'ingurube, nashiriki na niko nibishishwa by'ingurube, nakula maganda ya nguruwe, arabona kago, anaona ya kwamba amejiye mu byaha, utanapoelekea ndani ya dhambi, kuye mu bintu byiza cyane, amejitoa ndani ya vitu vizuri sana, akafata ingingo, akachukua ngira ngereza bimbabazi, akasema naenda kwa kandi amaze gushikayo, alipofika yararonse imbabazi, amepata msamaha. ugendere mu mbabazi z'Imana, utembelee ndani ya msamaha. Yesu ahabwe icyubahiro, Yesu apewe sifa. hanyuma rero ikigira gatatu, na tatu, nta mahoro ku munyabyaha, hakuna amani kwa iyo mtu. umuntu akoze icyaha, utanapotenda abura amahoro, anakosa amani, kuko nta mahoro agira, hana kuko na amani. Yesu yarabivuze ariya muri igice cya 48, na Yesu aliyasema 48 ngo biri na kabiri tuanza kuhasoma, Israeli hatutasoma, kwa ngo nta mahoro ku munyabyaha, anasema hakuna amani kwa mtu. Nikuhora hagize, Bwana anasema naho kwihumuriza, hata ujifariji, naho umunyagidiyo kwihumuriza, hata mwenye dini naho yogomba kaba umuntu afise icyubahiro mu idini, hata awe na heshima na naho yari umupasitori nkanje, hata awe pastor kama yeye, akamera gukora icyaha, anatenda dhambi, ntashobora kugira amahoro, hawezi kuwa na amani. nta mahoro, Hakuna ariko amani. ugomba amahoro, Anayependa amani yihana icyaha. anatubu dhambi. Ikindi, Kingine, iyo umuntu ari umunyabyaha, mtu kama ni mwenye dhambi arimbura, anavuna, ukurima, maana afanyaye arimbura, ulima anavuna. Reka tuharabe kuko iryo jambo yavarigora gutahura. Acha tupangalie Turare muri gitabo cha Hosea umurongo igice cha 10. tutashinda kuelewa, lakini tuangalie Hosea sura ya 10. Hosea, kitabu cha nabii wa Mungu Hosea. Hosea 48 mundoge 10. Hosea 10 umurongo wa 13. 10 na urupapuro rw'amajana 984. Biblia yangu ya Kiswahili ni 912. Turabarindira gatoya kuko usanga benshi badakunda kuja barahasomya. Amajana 984 urupapuro page 984 kwa Kirundi. Umurongo wa 13 n'uwa 14 avuga ngo 13 na 14 para sasa. Mwariye ibyaha. Tukigaho haruri ibyaha sivyo none. Melima iyo umuntu agenda arakora ibyaha ariko ararima ibyaha nibyo kwateye. Maana tenda dhambi abagabo mu ngo zabo barima ibyaha. Kuna wanaume ndani ya manyumba yao abagore mu ngo zabo barima ibyaha. Wanawake wanalima dhambi. Kandi ibyo uriko urakora na unayoyatenda niko uzosanga n'abana bakora. Utakutana na watoto wanatenda hivyo. Abashinga ndahe bagenzanje bega turi kumwe. Wanaume ndugu zangu tuko pamoja. Niyo bakubita mama w'abana, ukimupiga mama wa watoto, umuhungu wawe azocakura ziko ari ugukubita atari gukubita bashiki biwe. Mtoto wako atakomaa akijua ni kupiga. Niyo mama yakunda yatuka umugabo wiwe ari wose w'abana, mama akimutukana mume wake na ndiye baba, umukobwa nawe azocatangura gutuka basaza be, na msichana ataanza kuwatukana wabyo abavyeyi barimye. Maana wazazi wamelima hayo. Mwarimye ibyaha, mwimbura ibigabitanyo. Mwariye ibyamye ku binyoma, kuko mwishimiye imigabo yanyu n'isinzi ry'abahizi banyu. Nicyo gituma hazoba imuvurungano mu bwoko bwanyu, kandi ibihome byanyu byose bizosangangurwa nk'uko Sharumani yasanganguwe. Nibindi. Na mengine. Aha cyane cyane turondera iri jambo. Hapa zaidi tulikuwa tunaye ibyaha. Ukifanya ukulima wa dhambi. Wimbura ibigabitanye. Navuna maovu. Icya gatanu.
inkurikizi y'icaha marudio ya dhambi no gutsindwa n'urubanza, ni kushindwa na hukumu. Urubanza rwa nyuma, hukumu wa mwisho, kuko hazo urubanza anapata kwa nabo kwabakora ati hari ibyaha ukanga hata kwa ari urubanza rukwindiriye, kuna hukumu kandi tuzovuga ngo ninjira mu rusengero hata utasema ariko cyane cyane azaba ko muyihanye icaha zaidi mpatangaliwa kamwe tubuza ibyaha zambi uzobibazwa ibyo wakoze byose, saulizwa yale yote tumetenda. None rero Biblia iravuga ngo sasa Biblia inasema ulinde ibirenge byawe, ulinde miguu yako, ulinde amaboko yawe, ulinde mikono yawe, ulinde ururimi rwawe, ulinde ulimi wawe, ulinde amaso yawe, ulinde macho yawe, ntagutware gukora ibyaha, yasikupeleka kutenda. Umunsi umwe uzobibazwa, utaulizwa umunsi uzobazwa ibyaha wakoze, siku moja utaulizwa kandi ibyo wavuze. Hata yarumesema Biblia iravuga ngo Biblia usema amajambo yawe, maneno yako niyo tumutsinda, atasababisha na shida change utsinda au nashindwa. Ariko nuko twatanguye, lakini kama vile tumeanza kuja jambo ryatangura rudi kwa ile neno inyishu yarabonetse icaha, jibu ya dhambi, inyishu ya dhambi zose, jibu ya yale marudio yote icaha ya dhambi. Imana yarahejeje gutora umuti wawe, Mungu tayari amepata ukayarugisa umwana wawe ngo twasomye, maana ameagiza mwanae kweli. Kwa nini yaje aje guhamagara abanyabyaha, amekuja kija kuwaita. Biblia iravuga mu gice cha 5 cha Mariko, Biblia inasema 5 Marko umurongo wa 32 na mstari 32 yuko Yesu yaje aje guhamagara abanyabyaha, kwamba Yesu amekuja kija kuwaita. Hicho kitu gikomeye cyane, hiyo ni neno kubwa sana, yaje kukurondera, yaje kutafuta, yaje kundondera, yaje kugirira neza, amekuja naho iri intege, hata wewe udhaifu unamusa ongera kuinkomeza, leo atakupa nguvu. Ikigira kabiri, la pili yaje azanye imbabazi, amekuja kileta huruma, azanye imbabazi, ameleta huruma. Kitu cha mbere yakora, maana cha kwanza kugira bakore gitangaza, hata atende muujiza, kuharira ibyaha, alisamehe kwanza dhambi, nyabyaha yamwegereye, ndizaba amemkaribia, amekushikana hafi ya Yesu, amemfikisha karibu na Yesu, kwa yegereye Imana, amemkaribia Yesu, amekaribia Yesu, yegereye Mungu yera, hicho gihe Yesu nawe wakati huyo Yesu naye atanga imbabazi, anatoa huruma, msamaha. Ibyaha byawe dhambi zako nasamehewa, ibyaha byawe urabihariwe, dhambi zako nasamehewa. Nta kintu kiryoshe, hakuna neno tamu kubwirwa ngo urahariwe ibyaha, bila kuambiwa unasamehewa dhambi zako, kuhariwe ibyaha na kutamania kusamehewa dhambi zako na udhaifu wako, na twatundi biko dutodo unaita ni tudogo, na bindi byo kururimi rwawe, yale ya ulimi wako mwami aguharire, wana kusamehe. Yabagera ati urahariwe, alikuwa akisema unasamehe kwa kweli gitaga ili atende ishara, yabanza kuharira, alisamehe kwanza ibyaha byawe urabihariwe, dhambi zako nasamehewa. Kandi Biblia iravuga, na Biblia inasema yuko ariwe mpongano y'ibyaha byake, ya kwamba yeye ndiye ukombozi wa dhambi zetu, ndiwe mpongano y'ibyaha byake, yeye ndiye ukombozi wa dhambi zetu, yiwe damu yake ni yadukiza utuokoa. Mungu aliyatwasomye kwa Yesaya, kama vile tumesoma Isaya, amaraso yiwe damu yake ni yatwoza utuosha, akoza ibyaha byake, uosha dhambi zetu, kandi nishishavu yiwe na fimbo zake. Yesaya yabonye ariko arakubitwa, Isaya alibona akipigwa, arabona imishishavu yiwe, akaona fimbo zake idukiza, hizo zinatuokoa, indwara zigakira, magonjwa yanapona. Yesu rero yaje, Yesu sasa aje gukiza abanyabyaha, aje gukiza ibyaha, aje imbabazi, analeta kusamaha, aje gukiza n'indwara, akija kuponya. Ari yagitao cha Matayo, injili ya Matayo, nituanze kuvuga ko byinshi, hatutasema mengi, ariko ari hijambo tuonera rikomeye. Kuna neno tunatafuta pale kubwa mu gice cha 9 sura 9, igice cha 9 sura yake 9, tuje tuangalie pale icyo Yesu yakoze, yashize mu ngiro. Nini Yesu ameweka kwenye matendo, si majambo gusa, maana haya tunasema si maneno tu, tuvuye mu Kifaransa ngo ni teori, ni maneno tu, ariko Yesu yaje ashira mu ngiro. Lakini Yesu alikuja kitimiza ibyahanuwe na Yesaya, yale ibyahanuwe n'umuhanuzi Yesaya, yale yameletwa kama ibyahanuwe n'umuhanuzi Hosea, nabii wa Hosea, ibyahanuwe na Yoeli, tabiriwa na Yoeli, ibyahanuwe na bari abahanuzi b'abera, tabiriwa na wale manabii wa kale. Inaganda kubalire, napenda nikwambie, na wewe wemera ko Yesu ari umuhanuzi, na wewe unakubali kama Yesu ni nabii, ni ukuri n'umuhanuzi, kweli ni nabii, na kwemera
Matendo hariya ku murongo wa 9 mu gice ca 9 umurongo wa mbere bariho duhera sura 9 na mstari wa kuko kwanza. abandi bahanuzi bose barakora Maana manabii wengi hari n'abakozi bitangaza wale wametenda ariko maajabu. iki gitangaza Muujiza ni Yesu wenyene yagikoze peke yake ametenda igitangaza cyo guharira ibyaha muujiza wa nagira kusamehe. ndababarire Napenda niwaambie abantu benshi baribaza ngo dukeneye kubona ibitangaza anasema tunahitaji nta bitangaza biri uyu munsi leo, hakuna miujiza uyu munsi umuntu arasiga bikwita abantu hanze leo, pepo wachafu nagira ndababarire lakini napenda sifabikanije nabo sishiriki nao. kubera iki Kwani igitangaza ca mbere muujiza wa ni kwanza umuntu yemera icyaha ciwe mtu kukubali dhambi zake, agahaguruka anasimama agapfukama anapiga magoti, agatahariwe anaondoka amesamehewa. ashimwe Yesu asifiwe. haleluya Bwana asifiwe. agaharira Anasamehewa. nicyo gitangaza ca mbere Hiyo ndio muujiza wa kwanza. Yesu yaragikoze. Yesu sasa ametenda. Tusome. Aja mu bwato arajabuka ashika mu gisagara c'iwabo bamuzanira ikimuga bagiteruye mu nderuzo. Yesu abonye ukwizera kwabo abwira ico kimuga ati humura mwana wanje ibyaha byawe urabihariwe. Yesu ashimwe. Yesu asifiwe. Bamwe b'abanyabwenge b'ibyanditswe baribwira batuyo ararogose. Rero bari ubashikirwa ivyumviro by'abanyamadini rero. Mawazo ya wenye dhehebu sasa. Yesu amenye ibyo biyumvira. Aravuga ati niki kibateye kwiyumvira nabi mu mitima? None icyoshe ni ikihe? Ni ukuvuga ntuhari ibyaha byawe cyangwa ni ukuvuga ntibyuka mugende. Ariko kugira ngo menye ko umwana w'umuntu afise ububasha mu isi bwo guharira ibyaha bunabwiye ikimuga ati byuka wikore inderuzo yawe utahe. Arabyuka arataha. Ishengero ribibonye riratinya rihimbaza Imana yahaye abantu ububasha bene ubwo. Reka ndamusabe asome umurongo wa 2 gusa. Tusome mstari wa 2 kwa Kiswahili. Wanasema nuwo bari kure yumve icyo gitangaza cabaye. Wanasema natazama wakamletea mtu mwenye kupooza amelala kitandani, naye Yesu alipoiona imani yao alimwambia yule mwenye kupooza, jipe moyo mkuu. Tusoma mwanzo wa 5. Tusome mstari wa 5. Nasema mstari wa 5 panasema, kwa maana rahisi ni lipi? Ni kusema umesamehewa dhambi zako, au ni kusema ondoka uende? Yesu ashimwe. Yesu asifiwe. Leo turabona hapa sasa tumeona Yesu yaje ashira mu ngiro. Yesu amekuja akiweka kwenye ibyahanuwe n'abahanuzi yale ari umwana w'Imana, amekuja kwa mwana wa Mungu, kandi ivyo yakora byose yahamagara Imana. Iyo yatenda yote aligitangaza yagikora. Muujiza litenda. Abahanuzi bose na manabii wote bari bazi ko bariko barahanura Yesu azoza. Wao wote walijua Mesia azoza, atakuja, yuko azoza, ya kwamba atakuja. Abandi badabiti ni Isa azoza, wengine wanasema ni Isa bin Maryam, maana huyo mtoto wa Maryam. Huyu rero huyo sasa yaraje nkuko byahanuwe, amekuja kama arasuka akazaliwa uko abandi bavuka vile wengine wanazaliwa. Umwana w'Imana ijana ku ijana, yari Imana ijana ku ijana. Biblia ivuga hariya muri Yohana, Biblia inasema yamyeho amekuweka kandi byose byaremwe nawe, yote yameumba naye, yari umwana w'Imana, alikuwa mwana wa Mungu. Hanyuma rero isi na dunia yari yahuye n'ibibazo, umugwanizira yigiriye nabi, Ibilisi ayitorokeyemo, ameangukia nabi. Uko ukumbuke izi ntambara ziri mu isi, vita hizi zinafanya Satani atangiye kuzitera mu isi. Shetani ameanza kusikia kuri icyaha c'amanyama, zambi ya kiburi, icyaha cy'ubwishime, ameanza kwa zambi ya kiburi. Muri bya bindi Imana yanga, yale ambayo Mungu anayachukia, ubwibone burimwo, majivuno ya amanyama arimwo, kiburi kivu. Satani agomba kuringanira n'Imana. Shetani akawa kwa sawa, intambara yari yadutse mu ijuru, vita ikaanza. hanyuma cabaho abamarayika, akawepo malaika bamukwikira, wanamfuata, baca bakoranwa na Satani, wakaangushwa pamoja na Satani. Alikuwa anaitwa Lucifer, mu isi, akaja duniani. Iyo ni isi ibonye ibara, dunia ikapata shida, abantu barageragezwa, watu wakajaribu, abantu baragwa mu byaha, wanaanguka ndani ya dhambi, kure y'Imana, wanakuwa mbali na Mungu. Ikintu Satani yarazi, kuna kitu Shetani yarazi yuko alijua ya kwamba umuntu akora icyaha atendaye agasubira kuba umukunzi w'Imana, hawezi kuwa rafiki wa Mungu pia.
Imana rero Mungu sasa urukundo ikunda abantu kwa sababu ya upendo alipenda yabangira atuma abahanuzi aliagiza kwanza manabii abahanuzi baraza manabii wakaja barahanura wakatabiri ariko abantu ntibavyemeye lakini watu hawakusanyiki kirungi ku mwana wayo nyuma kamwagiza mwana wayo Yesu Kristo manake Yesu amaze kuza arigisha alipokuja akafundisha asanga abantu baragowe akakutana watu asanga abanyabyaha baragowe zambi asanga abadaimoni barabosha abantu asanga abatwaza amanyama watawala kwa kiburi asanga hari ibintu yubatse mu mitima y'abantu kuna vitu amejenga ndani ya mioyo ya wanadamu mu mitima y'abantu yarubatse ubusambanyi ndani ya wanadamu amejenga zina mu mitima y'abantu yarubatse n'ishari amejenga ndani mu mitima y'abantu mu mitima y'abantu yarubatse mu kwiba amejenga ndani wizi mu mitima y'abantu yarabije mu rwango amepanda chuki abantu baragongwa watu wakateseka yabatwara uko bagomba amewatawala abadayimoni binjira mu bantu pepo wachafu wakaingia ndani ya watu barinjira mu bantu wakaingia ndani ya watu Yesu rero aje Yesu sasa alipokuja abambere wa kwanza baramumenye walimjua abadayimoni baramumenye pepo wachafu walimjua ajabutikira alipovuka bahari abona araserutse wakaona na bamuniye mu badayimoni yule mutaka akaanza kuomboleza turakuzi tunakujua Yesu tunakujua wewe umwana w'Imana wewe ni mwana wa Mungu yega abadayimoni baramumenye pepo wachafu wanamjua acarabazibiza akawanyamazisha arabirukana akawafukuza umuntu arabohoka yule mtu akafunguliwa aha naho hapa napo turabona umuntu tunamwona mtu yari yaramugaye alikuwa amepooza ntiyashobora kugenda hakuweza kutembea abantu bago barundanye kuri Yesu watu waliendelea kwa Yesu bati none uyu mukunzi wacu wakawaza kupendwa watu abantu bagize umutima mwiza cyane watu hao wamekuwa na nia nzuri sana uko barakizanye maana wameleta kiwete hicho barakizana wakamletea Yesu wakamletea Yesu hanyuma rero kibonye alipomwona ijambo rya mbere neno la kwanza yabonye ko muri we ameona kwamba ndani yake ibyaha kuna dhambi kuko icyambere maana la kwanza ugomba kwishura bya bibazo byawe unataka kujibiwa swali yabonetse na japo jibu hari icyo ubanza gukora kuna kitu unaanza kutenda kwemera ukuri unakubali hali yako unatuza acha ati ibyaha byawe urabihariwe akamwambia dhambi zako umesamehewa Yesu ashimwe Yesu asifiwe hanyuma rero kisha watu baboshwe bidini wamefungwa na dhehebu uyu muntu ni indararo gose wakasema huyu mtu anashobora guharira nani awezaye kusamehe ariko kandi gamwibuke lakini tena kumbukeni yaraniye gutahura walishindwa kuelewa ariko bari bazi ivyanditswe lakini walijua maandiko erega habavuze ivyanditswe hata walisema maandiko uko bari bazi yuko maana walijua ya kwamba umuhanuzi adafite uburenganzira bwo guharira nabii hana mamlaka bari bazi ko Imana ari harira yose walijua ni Mungu peke yake anasamehe ndio bari bazi ivyanditswe amesikia kwamba walijua sheria mugabo hacho batata lakini kuna kitu hawakubamenye Yesu kujua Yesu waliwe ni nani uko nabo benshi bagihakana Yesu kama vile na leo uko benshi batagomba kumwemera hata leo hawapendi kumkubali uko bamwe bagira ati uyu muhanuzi ariko si umwana w'Imana anasema wengi eti ni nabii si mwana Yesu atayishwa Yesu akajibu aravuga ati none cyoshe niki akasema neno jepesi ni lipi ikindi kingine icyerekana ubumana bwiwe inachoonyesha ubumana bwa Yesu kuna umungu wa Yesu ubyerekana ubumana yanayoonyesha umungu ntibabimubariye kumwambia wazi mugabo byari muri we lakini alikuwa ndani yako uko nawe uri kuriyumvira ibi kama vile na wewe uko nawaza mengine uko nawe ushobora kuba uri hano na wewe unaweza kuwa hapa ariko umutima ukabura hano lakini moyo unakuwa pengine nigeze kubabarira ejo niliwaambia ejo au juzi amuhagurutse agira kugira indirimbo turi baririmba kuna yule amesimama anataka arahagarara imbere y'abarongoye akasimama mbele ya wale anawaongoza aho yavuze ati turirimba indirimbo y'ijana na kangahe nk'uko babibabari kuliko aseme tuimbe nyimbo ya 100 na kama vile watu uyu munsi amasabuni yaduze akasema leo sabuni zimepanda bei yarahagaze kuri rutare alikuwa amesimama kwenye rutare kandi ariko aribuka yuko yagiye kurangura lakini akikumbuka ya kwamba asanga kuyagaruka za muri karto y'isabuni zaduze akakutana sabuni zimepanda uyo nuko yabivuze ameyasema hivyo none waho bimeze gute umwana kwako wewe ni Yesu rero amenye ivyumviro vy'umwe wewe Yesu sasa anajua Yesu alikuwa agenda Yesu akitembea arabona ivyumviro vyawe akaona mawazo arabona ivyo wimviriye ejo akaona arabona ivyo wimviriye ejo arabona ivyo wavuze hirya y'ejo
amesema Yesu arabona kuko ni Imana. Yesu anaona maana Arabona ibyo wakoze mihari y'imuhira. anaona yarumetendo. Arabona ibyo wakoze binyegeje. Anaona yarumetendo kijificha. Bacha batangara. Wakashangaa. Aba bari ati ibyo mwiyumvira n'ibiki. Alipowaambia hayo kuna wasikoroshe n'ikihe. Neno chepesi ni niho rero yacakora igitangaza. Ndipo sasa nitenda muujiza. Achabira ati none cyoshe n'ikihe. Akasema neno chepesi ni lipi? Hajya niganda bari. Pale nataka kukuambia. Guharira nicho guharira. Kusamehe nicho kigoye. Ndilo neno. Ariko gukiza. Lakini kuponya. Gukora ibitangaza. Tenda maajabu. N'abadayimoni bashobora kubigira. Ego wachafu wanaweza. N'abanyamareba barashobora kubigira. Hata wenye ujanja wao. Ego abanyamareba barashobora gukora ibitangaza. Je, wapigaji wa ramli wanaweza kutenda? Haramu yuko babikoze. Igihe Mose yakora igitangaza. Wakati Musa alitenda muujiza. Afata inkoni. Akachukua fimbo. Arambika hasi. Akaweka chini. Arambitse hasi. Alipoweka chini. Ihinduka inzoka. Ikageuka nyoka. Abantu bose baratinya. Watu wote wakaogopa. Babonera bati kiri igitangaza cy'Imana. Akasema huyu muujiza wa. Ariko abanyamareba nabo barazi. Lakini wao wapigaji wa ramli wakazana inkoni zao. Wakaleta fimbo zao. Arambika ngao. Wakaweka pale. Na zile zihinduka inzoka. Na zenyewe zikageuka nyoka. Urumva rero igitangaza kiraba. Unasikia muujiza? Igitangaza ni cyaba. Muujiza umetokea. Nicyo gituma ntubake kubitanga. Ndio maana usijenge juu ya muujiza. Tuvuge ngo ni. Usiseme haya na haya na haya. Igitangaza. Lakini muujiza. Nagambore umukozi w'Imana. Nikwambia ati muruvumera mbega rimeze gute? Akasema ruvumera ni yaje. Igitangaza ca mbere tumuruvumera. Muujiza wa kwanza ruvumera. Abantu barihana. Watu wanatubu. Abanyamadini barihana. Wenyezehebu wanatubu. N'abatizera Yesu barihana. Asiyeamini Yesu. N'abatemera ko Yesu ari umwana w'Imana barihanye. Kubali kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Huyo ndio muujiza. Ariko kandi Imana yacu. Lakini pia umaze kuyizera. Ukisha mwamini. Mwegera Imana. Karibieni Mungu. Na itobegera. Naye atawakaribia. Icyo ni igitangaza rero. Anafanya tena muujiza. Ko Mose yanyegereye. Ya kwamba Mungu Mose umwana wanje twaravuganye. Musa Imana nkubone. wazi. Sindamwemera ko amaramara imbere ya Farao. Sitakubali aibike mbele ya Farao. Hata kumaramara imbere y'abanyamareba. Hata aibika mbele ya Farao. Itatenda muujiza. Icyo abanyamareba badashobora gukora. Kile wapigaji badashobora gukora. Wenye dini hawataweza. Ya nzoka ya Mose. Geuka ile ya Musa. Ikigendiramira twose twakayoka. Eza geuka wote. Hanyuma rero kisha arahagarara. Akasimama. Ariko pastor ariko neze. Lakini pastor. Ubanyigene dawaye. Ukiona hizi nzoka yiwe ari igenda yonyene. Geuka yake inazunguka. Ati mbega mwabanyamareba. Anasema wakazanyu ziri hehe. Geuka wenu wako wapi? Nabyo tubona. Hatuoni na sisi. Hanyuma rero sasa Imana iti mukozi wanje. Mungu sasa mutisha inkoni yawe. Chukua fimbo. Uendeza mapata yako. Akachukua fimbo. Babanyamareba. Wale wapigaji wa ramli. Yari kucabarira ari nkajewe cyane nguyu. Kama ni mfati inkoni zawe turabe. Na ninyi inkoni zawe. Fimbo zenu azobagira. Hawana. Egari yabamuye. Alikuwa cyose yari yatwaye. Yesu ashimwe. Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Imana yakira hapa. Mungu wetu ni Mungu. Niyegereza Imana. Karibieni Mungu. Na izobegera. Atawakaribia. Wihadi ibyaha. Mungu zabi. Ukarabe. Unawezwe. Utakaswe. Izo gutabara. Atakuokoa. Izo gutabara. Atakuokoa. Azima nizo batabara. Watumishi wa Mungu atawaokoa. Nta muntu n'umwe batafise ibibazo. Hakuna awaye hana matatizo. Umukozi Imana atagira ikibazo nama niko. Je, utumishi wa Mungu ambaye hana matatizo hapa ni nta n'umwe. Hakuna. N'abaririmbyi bashobora n'ibibazo. Waibaji amazina ntazobura kuza. Ajaribu hayana budi kuza. Kandi Satani nawe arondera bonyene. Na Shetani anatafuta hao. Arondera ibintu bitatu ya mbere. Maana anatafuta kutandamira abakozi b'Imana. Kwanza watumishi wa Mungu. Ugira kaya arondera abaririmbi. Pili waibaji. Ugira gatatu arondera abasenzi. Tatu waombaji. Kuko bone bamubabaza munyaga abantu. Maana hao wanakuiba watu. Lakini napenda niwaambie. Yesu yaraneshye. Yesu ameshinda. Umuti. Dawa ni warabone. Shida imepatikana. Hanyuma rero kisha amaze kubabarira alipowaambia acha kubarira ati akamwambia hivi Fyuka, amuka. Akahaguruka. Akasimama, akasimama. Yesu ashimwe. Yesu asifiwe. Harababwiwa ngo vyuka haguruka ntibaguruka. Kuna wale wanaambiwa amuka usimame wakasimama uyu munsi guhaguruka. Lakini nakutamania leo kuamka. Hanyuma rero kisha ico gihe niba ntacwasuye kufu wakati huyo hawakusema tena. Ukachagira ati vyuka. Maana alikuwa anasema amuka. Ikorera imberuzo yawe. Jitwishe ugende. Wende. Abarishuwe. Akawa amejibiwa. Yesu yaje gushira mu ngiro. Yesu amekuja kuweka kwenye matendo. Abahanuzi bose bavuze. Yale manabii wote wamesema. Yesu yari umuhanuzi mukuru. Maana Yesu alikuwa nabii mkuu. Arenge abahanuzi bose. Zaidi ya manabii wote. Yaje ari umwana
w'Imana, amekuja kwa aje Baba, gushira mu ngiro ibi byose, anakuja kuweka kwenye matendo yote haya. yamye atabara. Alikuwa akiokoa. Umwami abwire neza. Bwana kutendea. Rero uno munsi uragomba gutabara. Je, wewe leo unataka Uragomba kusaidiwa? gutabara. Unataka kuokolewa? Wihane. Utubu. Kuko iyo wihana, Ana ukitubu, Imana irashishikara kugende. Mungu ataendelea kukutembelea. Biblia iravuga. Biblia husema. Reka dusome hariya. Tusome pale. Rero icyo nawe ukwiye gukora. Nini na wewe utende? Duhere hariya mu byakozwe n'intumwa. Tukianzia matendo ya Tuje mu mitume. gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Tuelekee kwenye kitabu cha matendo ya Abandi mitume. bagira ati ibyakozwe na mpwemu yera. Wengine wanasema ya matendo ya Roho Mtakatifu. Aho Yesu yashishikaye gutuma. Pale Yesu anaendelea kuagiza. Kuko yaciye atuma intumwa. Maana alikuwa anaagiza Amaze mitume. kuzigerera ingene zizokora. Alipowaamuru namna watafanya kazi. Akazi ya mpwemu yera. Akawapatia Roho Mtakatifu. Mpwemu yera ashishikara gukora. Roho Mtakatifu akaendelea kufanya kazi. Yaciye abatuma. Alikuwa anamwagiza. Reka dusome hariya mu gice cya kabiri. Tusome sura ya pili. Murongo wa 37. Na mstari 37. Byakozwe n'intumwa kabiri. Matendo ya mitume sura ya pili. Kabiri 37. 37. Bavuze ngo benshi bahindukirira Imana. Bavuze ngo bangahe? Benshi bahindukirira Imana. Bumvise ibyo bibacumita mu mitima. Babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbega tugire dute? Petero arabishura ati, nimwihane, umuntu wese muri mwebwe agire gute? Abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, mubone guharirwa iki? Ibyaha byanyu, kandi muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera. Tumusaba asome nawe nyene, n'abandi bumve, n'ab'igiswahili bumve. Tusome na Wakiswahili wasikie. Walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Amin. Reka tuje dusoma kandi abariho turangiriza ibyakozwe n'intumwa 26. Tusome pia matendo ya mitume 26 na tutamalizia hapo. Aha naho n'uwari parashingi ntayingene yahuye n'umwami Yesu. Hapa napo ni mwenye alikuwa anashuhudia jinsi amekutana na Bwana Yesu. 26 ibyakozwe n'intumwa 26. 26 matendo ya mitume. Kuhere ku murongo wa 13. Tuanzie 13 mstari. Nuko mugenzi, nkigenda mu mashoka, mbona umuco uvuye mu ijuru, urusha ukwizuba rica ibibatsi, ukayanganira irya nino, twe nabo tugendanye. Twese twikubise hasi, numva ijwi rimbwira mu rurimi rw'Igiheburayo riti, Sawuli, Sawuli, umpigira iki? Erega birakugoye gutera imigere ku mihunda. Nange ndabaza, nturinde gamwana. Umwami aranyishura ati, ni Yesu uri kurahiga. Ariko va hasi, hagarara n'ibirenge byawe, kuko igitumye nkwiyereka ari ukugira ngo ngutoranye nkugira umukozi wanje. Nicabona cyo kunshingira intahe, ibyo umbonanye n'ibyo nzokwiyerekamo. Ndagukize abo muri ubu bwoko bo n'abanyamahanga, nibo ngutumyeko kubahumura amaso, kugira ngo bahindukire bave mu mwiza baje mu muco, bave mu bubasha bwa Satani baje ku Mana, bate ko baharigwe iki? Ibyaha byabo, baraganwe n'abajejwe no kunyizera. Nuko mwami Agiripa, nange sinanka kumvira ibyo nteretswe byavuye mu ijuru, ariko nabanje kubwira Damasiko, hanyuma i Yerusalemu, nabo mu gihugu cyose cy'Iyudaya n'abanyamahanga nabo, yuko bakwiye kugira gute? Kwihana no kugira gute? Guhindukirira Imana, bakora ibikorwa bikwiranye n'ukwihana. Nicyo cyatumye Abayuda bamfatira mu rusengero bakageza kunyica,
mbonye gutabarwa kwavuye ku Mana, ndacahagaze kugeza n'ubu. Ishingira intahe aboroshe n'abahambaye, nta kindi mvuga atari ivyo wavugishwa n'Imana Mose bavuze bizoba, yuko Kristo atazobura kubabazwa kandi ko ari we azobanza kuzuka mu bapfuye no kubwira ubwoko bwacu n'abanyamahanga ubutumwa bw'umuco. Yesu ahabwe icubahiro. Yesu apewe sifa. Yesu ashimwe. Yesu awasifiwe. Murumva ni igitangaza. Nasikia ni ajabu. Twabonye ubwa mbere ariyo vyavuze n'intumwa kabiri. Tumeona matendo ya mitume zote. Abantu bumvise intahe. Watu walisikia shuhuda. Babaza ico bokora. Wakauliza nini tutende. Kuko na wewe ushobora kwibaza ico ukwiye gukora. Kama vile na wewe inabidi uulize nini tutende. Kwa matatizo nayo. Hari icaha. Kama ni dhambi. Ni inkurikizi z'ivyaha. Na marudio ya dhambi. Nkuko twavyumvise. Kama vile tumeyasikia. Petero barakiri mwihano. Petero aliambia yababariye arihemuye. Aliwaambia akiongozwa na Mtakatifu. Sauli nawe. Sauli naye. Ashinga intahe ingene yahuye na Yesu. Akashuhudia jinsi alikutana na Yesu. Ingene bahuye agabona umuco w'Imana. Jinsi walikutana hanyuma rero akacagwa. Nyuma akaanguka. Akumva ijwi. Akasikia sauti. Sauli mpigiriki. Sauli kwa nini waniuzi? Kandi uyaruwa Sauli. Na huyo yari umunyabwenge akomeye mu byanditswe. Alikuwa mwenye elimu kwa sheria. Kandi yari yatuwe guhama Abakristo. Aliagizwa kuwahuza n'abandi bashangira imigabo yo kurwanya Abakristo. Kama vile na wengine wanaweza kuwa na mipaka ya kurwanya mwebwe hano mwihano. Au kuwapinga ninyi mko. Ariko nagira ndababarire. Akina pena ni wao. Abo nyene babagwanya. Hao wanawapinga. Yesu abatumye. Yesu amewaagiza. Yesu abatumye ko. Yesu amewaagiza. Kugira ngo mugende mubabwire. Mwende mwambie. Kuko hano Sauli yabariwe. Ana gisi ya Sauli. Mubabarire. Mwende mwambie. Mubabarire kwihana. Mwambie watu. Mubabarire guharigwa ibyaha. Samehewa dhambi. Mubabarire bava mu buryo bw'imwijima barimo. Watoke ndani ya giza yao. Bakizwe. Ariko nawe ubanje gutegura ubugingo bwawe. Lakini na wewe uandae. None rero wewe uri hano. Sasa unaweza hari ibintu byakubujije kwegera Imana. Na vitu vile kukataza kukaribia Mungu. Ibyaha. Maana tumesikia dhambi. Abantu kwegera Imana. Wazuia watu kuko hari iby'Imana yanka. Maana kwa yale Mungu anazuia. Ibinyoma. Ulimi wa uongo. Abantu bari mentanya. Wale wanasema uongo. Yashari. Wivu. Abandi batezura ibitongano mu bavukanye no mu kibando. Wale wanazusha ugomvi. Abandi bagenda baranyaga abandi. Wanyang'anyi. Bamwe bagenda baraheranira abandi batishura. Wale hawalipi deni. Abandi bagenda baragwana. Wale wengine wanapigana. Kana babandi bakubita abagore babo. Wale wengine wanapiga wake wao. Na babagore na wengine bakubita abagabo. Na wale wanawake wanapiga wanaume. Kana babandi bakubita abana bagomba kuri imivumvuri murimo. Na wale wanapiga watoto hadi wavimbe. Kuko hariho umumama. Kuna mwanamke. Umugabo akamubabaza. Mume wake anamubaza kushangaza yahombye. Ameenda kuzisha amepata hasara. Umwana ni wabago. Wakati huyo mtoto amepata hasara. Imivumvuri byose bihereza ku mwana. Maana asila yote ni kwa mtoto. Uko suguhana. Siku azima. Ariko ni wagombye kugira ngo wimare ibivumbu. Lakini umependa kumaliza asila. Wabituye hatariho. Umeelekeza mahali no biture kuri Yesu. Mwelekeze Yesu. Biture kuri Yesu. Elekeza kwa Yesu. Ariko kandi nawe ugikubita umugore. Na wewe bado unapiga mwanamke. Wagwaye. Kuko aho n'umuntu ariko arikubita hano. Ukiona mtu anapiga protokole bacamuzana tukamusengera. Wale wa protokole wanamleta tunamuomba. None rero na wewe. Sasa na wewe. Niba umugore ngo urikubita. Kama bado unapiga mwanamke yana unachipiga. Niba mubizi gukubitana zo kwikubita zakwinjira. Pepo wachafu wa kujipiga. Na wewe utuza uyihane. Na wewe unakuja kumara bagusengera wane gukira. Kisha wakuombee upate kuokoka. Muvyumviro kwa mawazo tumvise ingene biyumvira tumesikia jinsi Yesu akabona ivyo biyumvira Yesu anaona abantu benshi watu wengi mukugwa kwa kwamba hera mu byiyumviro wanaanzia kwa mawazo mu gucikiza kwa kulendea bahera mu byiyumviro mawazo kwanza mu gusambana zina bahera mu byiyumviro mawazo ndio yanaanza abandi nabo wengine nao bahera mu kuraba wanaanza kuangalia yale matariyo sanamu zisizo abandi bakandika ibitari byo wengine wanaandika yasiyo byose bikatandukanya n'Imana yote hayo na icyo cyose utandukanya n'Imana hayo yote yanakutenga na naho uwo uri kure hata uko mbali mbere n'uwo bari kwibarabara hata mweneza kwa uwo bari hafi ari mu nzu yiwe kama yanakuwa karibu ndani ya kaza ngo apfukame namkaribisha piga magoti asaba imbabazi Imana aombe msamaha aho yoba ari hose apfukama asaba imbabazi Imana wote alipopiga magoti
y'Imana atakuja baje bamunambika ku biganza bamunyoshe aharigwe asamehewe yongera ahabwe mpemu yera Roho Mtakatifu pia turamika amaso tunamishe macho turonke umwanya wo kwibaza tupate muda wa kujiuliza mwese aronke umwanya wo kwibaza yeyote apate muda wa kujihoji nimba ruri hanze kama uko nje agomba kwihana unataka kutubu batarafunga hajya baada hawajafunga pale aza yinjire aingie nimba batarugara hajya yinjire baada hawajafunga wewe sio bagomba kwihana yeyote anataka ari inyuma uko nje ari ngaha hagati kama uko katika ari ngaha imbere kama ni hapa mbele kwaye kaze ubadilisheni ubanze wezi ivyumviro vyawe takasa mawazo yako wezi ururimi rwawe takasa ulimi wako Isaya arabona ubwiza bw'Imana aliona utukufu wa mu ngoro y'Imana aravuga ati jewe mbonye ibara kisha akasema ole kwangu kuko mbonye umwami maana nimemwona Imana nimemwona kandi n'umunyaminwa yanduye mimi mwenye mtoto turabaye ikaze sasa tunawakaribisheni Umwami abagiriye neza Bwana watendee vyema Yesu awabariki kaze Yesu abagendere karibu Yesu awatembelee ubwiza bw'Imana shike kuba kuri wewe utukufu wa Mungu endelee kuharika usamehewe unahitajika gusubira kwezwa unahitajika kwezwa mu bugingo takaswa kwa maisha kwezwa mu vyiyumviro takaswa kwa mawazo kwezwa mu mutima takaswa moyoni kwezwa muri mpemu kutakaswa kiroho kwezwa no mu mubiri kutakaswa n'umubiri wawe waranduye mwili wako umubiri wawe ukwiye kwezwa lazima utakaswe uhuze imbere ya Yesu ulete mbele ya Yesu araharira utayesa tusenga Imana tuname tuombe Mungu tusenga Imana wekaze umubwiriza tumukaribishe abasengere kanisa waombe umubwiriza abasengere kanisa waombe wekaze tumukaribishe nawe ugira ukwizera nawe na imani wahariwe umesamehewa wahariwe umesamehewa ntuzosubire gukora icyaha usitende dhambi kuko iyo umuntu yihanye abavuga ati singisubira gukora icyaha asema sitatenda yihanye singisubira tubu sitaongeza wababajwe maana umeumizwa ntibyagushikiye yale yamekufikia hari ibikenewe gusubira gutunga kuna yale yanahitajika kutengeneza kuko niba waribye kama umeiba ugiriye neza weje kwihana umefanya vizuri umekuja ayo kandi lakini pia uzoca ugenda kuri urya wibye utaenda kwa yule umeiba umusabe imbabazi uombe msamaha umusubize urudishie ukabona ari kugumiye kama ni magumu uzoze ugana umukozi w'Imana uje akurangire ingene uzobigenza akuonyeshe namna gani kugira ngo uzore pale ili uwe uzotunganye tengeneze kandi ari wowe mucacu usanga umeanguka ndani ya dhambi ya uzobane umukozi w'Imana mubonane akubarire ingene uzobigenza akwambie namna gani ukubwira gusubira gutegura ingene vyogenda lazima uandae namna akaba ari umuntu wari waraheraniye si mtu uliokuwa mdeni wake wari wamubariye yuko uzomuha ulikumwambia utampa haheze ukwezi baada ya mwezi ariko lakini ubu haheze imyaka ibiri hivi ni nyuma ya haheze imyaka itatu nyuma ya miaka haheze mitatu imyaka ine nyuma ya miaka minne ntibibaze ngo yaraguhebeye siwazi amekuachia ariko ugenda musubire muvugane lakini wende ubu hari mzungumze ingorane zashize mwambie shida imefika muciye kugira plan de remboursement ufike mnazungumza namna utaongeza namna utafanya naho uzotanga ijana hata utatoa ariko mia uzobiriko urakora lakini utakuwa umefanya aho kazi uzobikora neza utakuwa unafanya kazi kuko hano wacagira ati jewe narihanye ana kuna hiyo atakuwa sema mimi Yesu yarandihiye amadeni Yesu amenile ariko ntagende kuvugana n'uwo yaheraniye lakini sizungumze na yule ubwira ati none wariye ideni umwambie ati deni jewe Yesu yarandihiye Yesu amenilipia oya genda muvugane hapana wende ubanze mzungumze umenye ko yakurihiye ujue uko amekulipia niko gutegura hiyo ndio kwa Yesu abaheza Yesu abariki ari watwayinda umebeba minda ari watwayinda umeangusha azogenda kugenda abakozi biwe wende uzungumze na watumishi wako kuko muri iki gihe ana wakati wa abana benshi barapfa watoto wengi kuko wanakufa abantu bakorora inda ana watu wanaangusha minda aragowe ole kwao aravumwe ole dilana bariko barakorora inda muri ibi bihe wale wanaangusha none kugira ngo dusenga Imana sasa tunataka turahariwe mesamehewa ukereye kuzosubira kuvugana n'umukozi lakini w'Imana itabidi uzungumze na watumishi wako kuri mwene ivyo kwa mambo kama bisaba hayo gusubira gutungana naomba kuko kutengeneza wacumuye ku Mana mekosea wongera ucumura no ku bantu mukosea mtu none rero ukwiye no gutegura ku bantu naho nyene wandaye na kwa watu bwiriza abasenga kiongozi wa kanisa waombee. Mana data wa twese uri mu ijuru turagushimiye ko imbabazi zawe Mana uyu munsi zikiriho nk'uko izuba rishakira mu isi nuko ikigongwe cawe Mwami ku isi yose mugabo kuri umuntu wese yemeye ijambo ryawe Mwami rimugiriye inama gutandukana n'ivyaha kandi nta wundi hari ibyaha atari mu maraso ya Yesu Kristo
gucirwa n'urubanza. None ko bari hano mwami baje kwegera Imana, ariko hari ibyo batandukanije n'Imana, bagendeye kure y'Imana kubera icaha. Ariko ijwi ryawe mwami biciye mu ijambo ryawe, kwa kundi wahamagara Adamu muri rya tungo ryo muri Edeni, amaze kuvaho wari wamusize aho umusanga kubera icaha. Imyambaro yari yambaye ubwiza bwawe muvako aja kure kubera urukundo rwawe, waraje uramurondera uramuhamagara. None rero mwabo bantu Mana urabahamagaye biciye mu ijambo ryawe. Barabonye mwami byabagoye, barabona imitwaro bafise, barabona ubuhumane bafise imbere mu mutima w'izina rya Yesu. None baciye bugufi Mana imbere yawe, amaraso ya Yesu niyongera boze. Mana ubahindurire mateka, bakumva amazina yabo mwami mu gitabo cy'imanza, bandike mu gitabo cy'ubugingo. Mana bagukorere atazwi bagirize ikibi, barera ko inzambi ivuga atazwi bagirize ikibi. Urakoze mwami ibyabatera ubwoba bagenda bitera hejuru kuko bahariwe n'umwami. Urakoze turagushimiye ko bose bagira imbabazi n'izina rya Yesu umwami wacu. Amen.